Evo da nas danas da snimimo jedne druge. Ovdje su kuće, sam koliko je payment ja ne znam. Ovo sam prvi put. Kako je dobro ovdje naselje, gledaj kuća, kakve su dobre. Ne znam koliko je renta ovdje za ove kuće. A gledajte, jesu dobre. Ovo sam slučajno naletio na ovo naselje. Ovdje boga mi samo živije koji ima lovu. Ova kuća preko 200.000 sigurno. Sve jedna. Ja. Pravo dobro. One su na 2 sprata. Gledaj ti kuća ovdje. Još samo nešto pravi. Su skoro pravljene. Gledaj ti to. Ovo je bogata neka erija. Šta vi mislite koliko su? Ja otprilike kažem da je preko 200.000 jedna. A eto, napišite u komentaru šta vi mislite. Koliko otprilike koštaju. Vaše mišljenje. Nisam ovdje nikad bio. Sve je jedna kuća ista. Mislim, nema male, sve velike kuće, gledaj. Napišite u komentaru šta vi mislite koliko košta jedna. Odem vam pa ću krenut. Wow, i Behar nam izbehrao. Evo nam Behara, evo. Stvarno ja sam kako da kažem, iznenađen. U ovome naselju nisam bio nikad ovdje. Bože ti sačuvaj ljepote. Malo
nazad. Ajde ovdje. Evo gdje god ideš, to je sve. Wow. Začudilo me, ja sam ovdje, ovo jest tamo country, malo dalje od grada, ali ovdje sam išao, ne znam ja koliko sam puta išao i da nisam vidio. Zato što je malo do duše zabačeno. Pa nisam ni obraćao pažnju. I sad sam vidio, rekao baš da vidim šta je ovamo. I tako, eto, nastade video. Moram ovdje malo da okrenem. Ne znam koliko je ovdje renta. Petak je, pa narod potvarao garaže. Ovdje čeka i autobus. Djeca iz škole idu. Gledajmo ga djekt svojim motorom na baterije. Evo kud ja vam, ajde ovdje. Ne znam više ulica nikud. Evo autobus, vidiš sa djecom. Ono malu djecu iz škole, autobus ovdje u Americi vozi. Ovdje sve na 2 sprata kućice. Kućice. Ne znam, možda ću na ovaj video staviti muziku. Da se ne čujem. Probam malo muzike ubaciti. To je bilo to, eto, vidjeli ste Kučeve, novo neko naselje sam našao i
rekao da snimim. Petak pa gužva, narod s posla ide.